Wow. Now, ya to say, Don't Peace FM. You're closing it down. Are the idea from so on, am I? Closing it down. As manager, me management, I say, Jumano, you just talk a crack. Proposing penny for near my year. And Sana, Jumano, or Yapaman Trans baby. One and yes, yeah, because you have to say pressure be free. MP China Banamatu and MP Noir. Mink say MP in particular, but the free and seminar Boboso Honor, and only yet Gina to say, Ados on the Aboroso and T. Workers here on who's in secure, and I any more in answers to be now I have a local community. Obi ani mo bi obi ani mo bi are the threats be common one crofo be threaten one man please radio hold 3 years in na e radio no ba Yakobu na e radio no ba Yakobu no wa won radio aba local community and crofo adofo na oda ho nyina and radio station obi sorry a won ni di juma na free be mfie me say you know never be a siwo radio no so ne friend say group hono one we can say one no e mo fine near juma sans radio no ba 2020 elections ye report to ye and I say sama ma na na mo je ko say it's ona ye and sama ni ni e wo kuno so na na mo frɛ ma ya manager be pena ko jira mu e ku jina mu na sama mu ko na nzu bi anyinam en sam no ko so a wa ba ko ka de na mp company fo bakuru mo na omo be di nko mo be ho ibi ya na one guy ono so group mo ono so no ne de onzo ye bakuru mo se president ba ko ka se mbi ha ento na ko maso nti okoso president na no ka se ne se wala nsisi ni tu di agora o de bobono the police station go tre sam client minsi nanu ya sense of peace yo o ka sembi aso ka eno so tika challenge nanu mo so o man ti ke to o frɛ ai fence so for no go hinti o ko ya aso no na mo ko ani nzo bi anyinam na me mu so a me no ka sei edu me bi me na me manage company no e report me fence say tema untimi say friend say chairman I remember something Don't Peace any diano or the radio station aba hona me as Solomon Amankwah no me e the radio no say MPP conference no and what ma mo SOMPA fu mo ye story bi and I say ebra mo bi court kese ano kuma se no ye MP ba ho akodi nkomo bi na nkomo no na entisu so mamo ka ho asem ku ka ho asem no akika bia no yeko ba ne say me Solomon me na me mo ye duma pen ye frame say me na me ye akoye sa so na how radio station akoye ne story no me mo ye duma pen nti me na me influence mo mama ye sa sorry no na say because me age ye say I'm go influence o man so onko ye story bi fa obi speech anko ye ho na no ya ana branch bi a ono so wo je kudukuru ho no e siga kola no free radio no so na ayeni akika ya basu ya ba election dem and also obi akasem bi ene osi niko ene me de tumsu and ono so ka bi se o call for play for by election so de ya to ne okay to sum everything up no internal wranglings be across of party no ni krom na ma decide say mo doom radio ni kakra na ma resolve mo amoniema na ma sa back me boa yeah eno na effect ye na panim tombre no mpo na ntiko se de baya e radio no so kura na yemu sese no obi baya advert wo ha na yemu sese no na so obi pedi tuma bi kura wo ha na yemu sese no se de baya ye tuma be kompe nti na ye ni aka de ye adwuma fo no CEO na ntimi amba na nsi mo na benu kwa nkasa yi na sa no na ekoso no anya ide a all right manager mami faunsia Solomon Kofi Amankwah